ya ko Fatihah tu pakai. Iya ko melo ipake kong kanana betta biasa tu napake te bikaramatil Fatihah. Al-Fatihah. Iya ko kiwae biasa tu napake di mu'jizatil Fatihah. Mu'jizatnya Al-Fatihah. Iya ko nalay Pak Bura maka di bisifai iya ko ibaca akatallu makolingi tu napa to milaw do maka di to pandrite tak buka tu pintu na langi malomo itarima Pak dongan. Iya. Meki matinro ibaca tu ya tu. Tabaca iya ko jumai ko matangangi maka to batawe ko sige ko jumai alaki madu kemudian garam halus sedikit jadi pacuru ipak jalo ko engka makada ipatana ko kadanga jolo ko kagaga milaw misalna meki mapak botin na ciaki mitauki ko nakan naik bosi ko bosi lopo tabace akatalu pulo talu yaro napa ki milodo itu selawat istighosa. Meki lo mendaftar pegawai mendaftar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila khadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah bis-sama'i wa fil ardi wal mu'minin syahidin fatiha wa kulluhum masyahin wa masyahin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i Syaikhullillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyarah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud
Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala ahlika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, saya hormati Bapak anggota DPRD Kota Parepare. Beliau juga sekaligus panitia, luar biasa beliau. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kota Parepare. Beliau ini betul-betul tidak asing karena beliau juga 2 kali bertugas di Kabupaten Sidrap. Pernah jadi Kapolsek Pancalautan Pak ya, insyaallah. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Alena Tomalabita, Bapak Acan, beserta seluruh unsur muspika yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari kejaksaannya, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan. Sebenarnya bukan maulid Pak, tapi peringatan maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau maulid itu berarti waktunya, kalau maulud berarti Rasulullah. Jadi ya kumakadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahiran Nabi ta. Jadi waktu jajinna Nabi ta peringati. Berarti ya waktu jajinna Nabi ta peringati itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Iya kumakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tak diperingati kehadirannya tanya wattunna, tapi alena Nabi tak ale melebina karena dia adalah rahmatan lil alamin. Iya, jadi yaitu ampai tomatot di okotanaogi detunah kada maulid makalami tu maulu dah. Denah kala mauli makrate bahasa Indonesia deh silang mematoy. Ya komah kadai maulu berarti Nabi tanah peringati itu. Ya komah kadai maulid berarti waktu jajin nami. Ya. Jadi itu. Makanya ia tu tahu mata tariolo 10-2 ulama maulu. Betungan na aga, ia na angka aga-aga na pigau pasti mak barasanji. Iya kolete bola baru mak barasanji, mapak botingi mak barasanji, mahakekai mak barasanji to, melio to baru mak barasanji to. Dia apa tu nok ko bolana mak barasanji ko melio to baru isuro pui mamendre ko yase oto. Iya kan? Iya. Magi Pak Bu nasaba angka desa na Nabi tak iya narona maknai tau pandrita sehingga napigau ia jama-jama maka dia Nabi tak Bukhari Muslimin de nasuku tepat nasi dia selang berarti de penasuku asal lengan nasi dia tahu narekode na yasi ipapojin nalori Nabi tak dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya ko angka aga-aga malak da ipoji na yase ipapoji talokoro gagay na loko nabita namo ko bayineta namo ko anak ta baik itu orang tua. Jadi tata ipon rese ipapoji loko nabita magay Pak Bu nasaba iro nabita tau napoji po Allah Ta'ala. Iya ko ipoji binabita nangkok kilalan na atit tamon ro papuji loko nabita berarti termasuk kita ipujuk kuna pun Allah Ta'ala. Makanya cinta kepada Rasulullah pasti Allah mencintainya. Nah itu kuncinya. Maka damape na barasanji makie iya ro barasanji rampe-rampe loko nabita
Kau nak baca lena guru tak Pak Ustaz, imam kita. Si polo-polo mi. Nasabak ya kami baca mana sila ada teta aja ngina apa selesai. Jadi tapi ya kok koki bola tak suku iya, kalau hanya cara begini tuh diambil poin-poinnya. Magai maki ajak kamu koto melio to baru lai poji ni oto ena nabitta. Ya si papuji na loko nabitta. Jadi untuk buktikan yang maka dalam diupoji nabitta daripada otoku deni ola yoto to ena rekodena pura mak barasanji teku ilalanna. Aga maknana upalayolo masalawa lori nabitta rampe-rampe asana nabitta ilalanna ya kendaraannya sebelum upake. Itulah makna lebih tinggi cintanya kepada Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Letek bola baru makoto dia namanya monri bola nama banyo kutu dia nak berasanji jolo magai nasabak maka dajak kamu upoji bola aku daripada nabitta jadi upalayolo mak berasanji sebagai cinta kepada Rasulullah kemudian angkato barakana magai maka dia alina pengeluta Ahmad bin Hanbal ia ko angkatau pandrita wali ya rega ulama itap pubawang ngasanna turut tu barakai apalagi nabitta adalah orang yang justru inti dari barakah. Ya ko itapu ya sana berarti kebarakah ukutun romi. Nah, yana tunah kada tidak ada tempat yang dibacakan salawat kecuali di dalamnya itu ada malaikat yang datang. Nah, itu ampai de gaga sempajang ngesah narekodena salawat teloko nabitta. Sempajat tomatebe lagi de gaga rokok nah. Labun nawasak tomia tu masam pajato mate rokok apa dia diseni cuma matan remnya kalana pure masam paja makalamamu rokok nadena rokok teko masam pajato mate kala sana nasa megala dai dosana tomate jadi rokok itu jadi alasannya itu kemudian semua jadi ya roba buah anakna mahakekai masalah lo nabi dengan maulidul barasanji tapi ternyata tuh bas hitungan barasanji bu ternyata barasanji bapak maulid lami maulid diba maulid habsyi kemudian maulidul barasanji jadi mega tuh jadi itu kok Kalimantan diba itu dari sekumpul yaitu pakai gandrang iya jadi aja tak kada lihat tuh teko barasanji nade. Jadi itu sejarah Nabi. Iya, mak itu. Tapi mega tu tahu pasalai. Pada mia jama-jama tamam maulud. Mega tu tahu pasalai. Ya yang kata dari nama maulud tu. Tapi dia tahu kau pare-pare di. Oke. Ajak tak pasalai kau kata tahu dia nama maulud. Nasabak ia tu tahu dia nama maulud. Mateng itu imam maulud. Tahu mi tahu lah dak tamaranakah. Tahu tu tamaranaka. Tatana ini gare, maka dia tak maulud maka dia tu tahu maulud itu tamaranaka. Jadi pertama mah tu tamaranaka ko menurut pendapat Nero Pak Dewan. Pak Lena panitia. Ya yoli mah. Iya. Aga nangga imakada bid'ah karena pakai itu hadis sa imakada kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi tungka anu baru ede enang kana jami nabita ya sangi anu sesat. Nah iya tu anu sesat anu baru ya kono baru tu sesat ya ko sesat tau tamaranaka tu. Jadi itu tau de enam maulud tau mitaula da tamaranaka. Jadi ia tu situ tahu maulu mana pakai itu maka siapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Jadi itu tahu lo imam maulu tahu macinna tama surga. Jadi itu tahu de enam maulu tahu mitau tama ranaka. Iya, iya. Oh. Jadi ajak tak pengewanga. Pak tahu mah pengewangi ini tuh tamaranaka. Iya. Iya ku maka dia mama maulu kalau macina kak tama suruga maka dia mama maulu kok kami tahu kak tamaranaka kada cocok nih. Pada tunjukkan lah. Itu kuncinya. Jadi mudah-mudahan tadi upasangi maka dia tuh hakikat nabi tak sitonganna salawat. Salawat.
Si kanjak-kanjak na Pak Bu aja na kuras si sabbu salawa ibaca lalan na siya aja na kuras si sabbu manyamamoto Bu Pak lay bagi-bagi itu pura masampaja subuh ibaca 200 pura masampaja loro ibaca 200 detono to monro tuda ya ko mak balu ki ya tu Pak balu aja makala ada ya waktu nama sikir itu ya na tuda ko balu-balu nande de pangal di ganrus ni masalah wae aya tu lilala mata itu makal magi nama ka kunru dale aja lino mia tuh iya usahakan i akhirat angka je tu istilah kaulun ulama kato maka dah desa tapi engka maka da tania biasa tangkalingan na rampe tau pandretata maka dah i'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan lalung ngilinomu betungan na akareso ko ajama ko pada ko tuo ko mananungan tapi ya ko akhirat pada ko mati ko bajai jadi kejarlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya dan kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agama mana ya Pak Bu? Iya ko agama ipi gau aja tak kada baja pi. Mate kau itu jangan kadi melo ya sumbang aja tak kada baja pi wa biring ya ko mati. Jadi dia rememen nih. Ya ko sampaja tak aja tak kada kamu paloro baja. De pokoknya pasilin rememen nih. Nang kakalolo mema bayi ni aja tak ada tahu pema pa aku mati. Apa ini memang nih? Itu. Jadi itu ditunda. Iya kok akhirat. Iya kok lino aja mau masusah. Ya kau dia mau lolong yang ngasih kada baja pasti. Aja tuh siapa kada. Ilalung ilino ya gan rusuh memang nih. Tahu cakaru du pokok aja mau tinro yang penting makan resoko dena ko romanana. Iya kok cakaru du kia tinro ki. Iya kini makan nang kamu apa baja. Ya noro nak kada iya kolino papada kutu ko mananungang. Ajo me pasay. Pamega tu tau mak balu pak mati cakaru dulu na cerita pa mata na mana ka mana mako mata patinrona. Di we pastiraha maka dia nabi ta aja mau gauk bawang watak kalemu kasih haknya dia istirahat. Iya. Iya koce mai matinro mata tatutu iya tu balu-balu tak kodeka monrong itu lo matinro ki. Aja tak kana maga jangan menyiksa diri. Yakin bahwa angka mau padale ku baja. Magai. Depa na to jaji Pak Bu ni patentu dale. Wasa ya guru ku SD kelas 2 mau PSD na podangi guru apa yang ditentukan Allah sebelum lahir? Ajal. Yang kedua rezeki. Kemana sah? Kemudian jodoh. Kayak ripa waktu tes deh. Ya pala to? Na kelas 2 mau PSD itu nih guru ya. Mana kata lupa ya? Jadi ya tu dale purai patan tu na to jaji. Angka to pa malaika isuro bagai. Dena mungkin salah bagai. Na ita bolata. Dena pada ku tim sukses menari salah bagai. Pada wadi. Iya. Ya ko malaika dena mungkin salah bagai. Naisang di mana rumah tak dan dia tahu kapan dia bawakan. Nah sebab namo ko dalet ta, namo ko bolana te, namo ko sumpan na te na dua to ko dalet ta memang. Dia na mungkin ala tahu. Ina tu nak kada ya ko dalet masalah lino yaki pada ko tu ko mananungang aja masusah. Iya tu nak kada guru tak Jadur Rahman Ambo dalet almarhum alam ghafurlah. Iya ko dalet aja mulalungi apa itu ko mulalungi pede mabelai. Urusuk bawan ni agama na po ng Allah Ta'ala na isamoto po ng Allah Ta'ala na pamuruso ilinom pasan na guru ta sa ada empaywi agama na po ng Allah Ta'ala na lina maturo ilinom itu imuro kuncin na yan na makanja mo insyaallah yaitu nakala guru ta yaitu dale pada jojo yaitu jojo kuilalungi den dulu dapi tak coba nih garet lalung ya jojo tak tu lega dapi. Nak mau magala sita lari dia tu leg dapi. Tapi aja garet talalung jo ke bawah ni tanah macio. Mako mati itu. Aja na tanah wana wai dale. Iya akar resoban ni. Majami ko deto makareso makare guru takali sidendreng na lemma idale na po Allah Taala riak kareso na atanna.
Tapi tania tu gata walak galak nate makareso tania topak dong tania. Madari kak lo Kalimantan Pak, baru-baru kak rewak boleh Kalimantan si bawa Pak Haji Aksa Mahmud. Ia rupa makada kuncin na sitongan na Pak. Makanya lah ada jitu nyama Pak kalinongi. Makadami itu pun Allah Ta'ala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Coba kere, pakanjaki kere donero. Walengi dalek ni ke pakai lori. Jadi dia nak kena puang Allah Ta'ala walengi dalek tau milau dong de. Walengi dalek tau makarese de. Walengi dalek tau matandre sekolah na de. Makanya mega tuogi Pak ko Kalimantan de na tama SD na sogi. Angka kapala na madari kamaloli suku prepare. Itu dia na tama SD angka tahu tu Amerika masih sekolah si sana reo manca jenak guru mi. Iya. Ustaz Makoto disuruh milodo noli kak pengusaha macaram suruh milodo tilodong Ustaz nenrek dalekku padahal bini siratu otona na yeroto disuruh milodo dia pakai otona iya malang ka makalaka na kininitan na muang kali gitu balay ka makadanap di pa dito go otona Ustaz na siratu otona kumana kali na suruh milodo ko kaya begitu iya. Pada mirus tase Pak telu bayi ni na dega anak lah angkat tau bawangi we nasa tayo dongi cek dek beji angka anakku nakakang ulu nos tase nasa iya je telu bayi ni ku dega anakku ya suruh bilodo ku tapi tidak makanya tau pandrita de na iya manan na ipake dale ke ko milawi de ni pake dale kita ulem jadi aja tak ada aja na tahu mana mau suruh milodo aku de ajak kami ye terima dona untuk ini. Tapi dia untuk alena. Iya makanya kalau Pak Mita tahu malasan akan data doa-doa kak tabur-burai kak buru-burai. Agi kita baca Rabbana atina fid dunya ini mereka aja. Yang penting aja na Allahumma barik lana. Iya atau inna lillahi aja. Tilo doang aja gimana? Namo Fatihah ya ko Fatihah tu pakai. Iya ko melo ipake kong kanana betta biasa tu napake te bikaramatil Fatihah Al-Fatihah. Iya ko kiwe biasa tu napake bi mu'jizatil Fatihah. Mu'jizatnya Al-Fatihah. Iya ko nalai Pak Bura maka de bisyifai suratil Fatihah. Iya. Jadi na tu nakato pandite agi munia kengi bisa. Iya. Jadi agan na tabutuhkan. Ya ko Pak Burai berarti bisyifa. Ya ko anak-anak betama ka ya barakat na tumiyalah. Ya ko anu marajina kadani bi mu'jizatil Fatihah. Mu'jizat na mualah. Iya. Ya tu biasa na ko ipake untuk burai bi alewi ba pake tu ila ruh wa nafsu wa jasad baru itepuh. Asan-asannya napa lagi baca Fatihah launir bikaramatil bibarakati bimu'jizatil Fatihah bisyifai suratil Fatihah Al-Fatihah. Napa lagi sotama napa ya sepuluh kuat kali itu namanya mandi ayat. Apa ipake itu ketome matindro? Ya tome matindro ipapa itu kayak Bu Pak garisi na lima. Kemana tuh garisi na lima tak? Iya ro engka tu balinda ke kiri kanan tuh si bali. Iya ro si lempu si lempu tu nak lima ko si lempu ni ro. Makanya tina tiasa keseimbangan dalam doa. Engka tu pesanan regoro tak ya Jadur Rahman amodale maka dakai si tanre ro mulokong ice de lima mo pasirapa kangero pasi lempu yang targarisi na lima napa ko milodong. Baca Fatihah kulu Allah kulon subrat pelak kulon subrat binas napa ayat kursi napa ayat berunga ya sepungan ku pala lima. Napa ya sepuluh watak kali ya nariasan mandi ayat itu sunnah karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Aja mau tamicui bi ya sepungan nih. Iya. Jadi itu kuncinya. Kemudian kadaka ona salawat aga kami namakanja iya ko ya Bu. Salawat kami namakanja pali suku nasa nabita salawat Ibrahimiyah yaitu kue tahayya pacapurang lah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
Iya ko ibacay akkatallu makkolingi tu nappa to millaw do maka de to panrite tak buka tu pintu na langi malomo itarima pak dongan. Iya. Meki matinro ibaca tu ya tu. Ta baca mer ko meki matinro. Hah? Ah kapita baca. Mak jenne tau? Kecuali wanita haid aja tak jenne. Dan awak itu diharamkan. Karena wudhu itu ibadah. Dan wudhu itu mensucikan diri. Sedangkan orang haid itu tidak bisa suci. Kecuali orang junub boleh berwudhu. Ya ko ajun nurangi namelo ki manre ajenne ki jolo. Atau pura ki berhubungan nameki mak do bolo. Ajenne ki mana mi cawala ada ibu. Iya. Magai angka uruntu oko penjelasanna taupan bukan ulama tapi peneliti. Makada ia ko angka tau pura berhubungan. Nah berhubungan kembali nah dena antarai dengan wudu itu bahaya. Karena itu bisa anaknya lahir dalam keadaan prematur. Iya. Itu anunya. Jadi makanya suruh ki mak jenne. Angkat tu nuna kalau ini ulama kami menyampaikan. Maka dari itu tu nawa dia berhubungan teh ko cakaruddu. Makanya ya ko mak jenne ki paja cakaruddu. Apa ya nangka nana. Dena matanga mak bicara 5 tahun nan ita ngumuru nan atau 5 kadami amma apa lan cakaruddu ya tu. Aja nana mega. Iya. Dan tidak mungkin laki-laki yang ngantuk, tidak mungkin. Pasti makun raya. Makanya mega anak-anak makokoe 5 tahun yang nanti tahu dia pernah mana sama bicara. Itu sebenarnya bu faktornya. Tapi ingat tuh Pak Burana. Saya dapat di kitab itu obatnya. Maka dah ia ko jumai, ko matangangi maka tok batawe ko masigi ko jumai. Alaki madu. Kemudian garam halus sedikit. Jadi pacuru ipak jalo eko. Engkau makada. Ipak tame ko kadang jolo. Ni baca salawat. Napa pacuru ko madue ipak jalo napa dikasih garam sedikit. Napa isusui yawana lilana. Di bawah lidahnya bukan di atas. Itu di bawah lidahnya disapu ke kanan. Itu 7 kali sambil baca salawat 7 kali. Yaitu Pak Burana ko angka anak-anak matengah mak bicara. Iya. Di hari Jumat. Ya ni ko bapak nama tengah mak bicara ajak mata. Iya. Iya, itu untuk anak-anak ko matengah. Angka tu yang kedua. Angka kamu dalik kalau umrah ateruki loki berziarah ke Sumur Gars. Tali Wena demi itu na 24 jam terbuka. Itu saya kalau tidak salah cuma sekitar 6 jam dibuka. Angkat tahu maka ada 3 jam lebih dibuka. Jadi dia nak tak buka 24 jam. Itu Sumur Gars. Ia ro Sumur Gars bu. Ia na rowena ia robunge pura na doangi na bitta. Nasaba ia ro ipake diowangi jenazahnya na bitta. Sebelum mati kami tahu pasan na bitta. Maka dia ko pole mati-mati ko baja sanga dia ko ini bicara kita. Ya ko pole mati-mati ko baja sanga dia. Maka mandikan saya dengan air Sumur Gars. Nah itu nadongi nabi tanapa namicuy. Itu air mata airnya sampai hari ini tidak kering. Iya, cuma antri tamu koro. Jamaah Indonesia katanya kurang. Tapi kemarin yang ke jamaah Indonesia, jamaahku maka dah betaku mata aja mustas. Talu jalab bina petembus tamah. Itu antri betul. Ya kowe sama-sama nyama yala. Tapi kalau air Sumur Gars itu susah. Magai mega gunana pa bu. Ya kung kataw atamatamang kerasukan gangguan jin. Na dito na tama jin yung kota kalena na ganggumi. Itu bisa diminum. Kung kakaluarga tak mate. Dimandikan alay cedek. Tacampur isibat dio patutu na. Kan ada itu mandi penutup kan. Nah pakai mote kumanya prepare to. Gufrana kaya Allahu. Dari pakai. Itu dia patutu tomate bu ko pura ni dio pura ni camme maka nama pacin ni malaki kan itu air terakhir
Ya lengi wa ko pasero napa ibolo tapi poloko ajena lokoluna dena polokoluna loko ajena. Kemudian isambeko ditumpahkan begini, bukan begini. Jadi diambil baru dibaca gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napa ipatitila abio supaya kanannya di atas. Napa yalesi wa kemudian dibaca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napa ipatitila atau supaya kirinya di atas. Napa yalesi wa napa baca gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Napa yalasi wa didorong sedikit supaya bisa tersentuh punggungnya. Yana tu nak kala dio apa sulapa. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Iya ko iya tu napake te yana tu nasa dio patutu ya matotu nasa dio sulapa apa ya matotu ya sa dio hakiki. Tapala ni. Depa. Gufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya kodeta pala ita pala bannya rodue gufranaka si bawa wa ilaikal masir napa tangana bami Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Nah, itu jadi mana nih? Tak pala aku makiro jadi Bismillahirrahmanirrahim si tonganna. Napa capak itu Rabbana. Itu ya dia patutu dia sulap apa ya kau dia tak apa lain kamu ku HP ada yang rekam ya naroh saya itu Pak Bu begitu tidak mohon maaf saya tidak punya tim jadi kenro kak macara menangkan rekam itu yang ambil saya itu tidak ada tim media jadi maka jangan maka rekam maki angka ko HP teruntuk maka ada rekaman itu bukan dari saya. Istilahnya kumacara maka makoe kayak ini yang antar saya ya dia rekam. Tapi kalau saya keluar itu tidak ada. Engkau rekangi ini saya tidak ada itu. Ya kong kemaka ada tim nauslasi maka tidak ada. Itu wasiatnya guru kita. Jangan bawa orang kalau pergi ceramah. Iya. Itu sampai kumate kakak ceramah Kalimantan, Papua, Lokaman. Sana bawa orang. Pesan guru tak kelisi dendring. Kalau kumacara nak jangan pacu tahu. Ya kau terlalu tahu pacu, terlalu tahu yang kosong kecil di mimak dakwah. Itu pesan guru itu. Iya. Dan itu harus tanggung jawab. Memang Pak. Jadi makanya saya tidak bawa. Maka kendo kanan kerekangi, ya itu malak. Iya. Kau terekangi mak corona apa tidak? Saya tidak pernah urus itu. Yang di TikTok, yang di mana itu saya tidak pernah urus yang begitu. Iya. Itu memang pesan guru tak. Itu guru tu kali sidendre rona pasang maka dia itu cara mai pas sedekah. Ya naku ya pure sedekah ngagaga aja nemu rusuh. Pak eko pure mas sedekah murusui megalak dak situ rusamu. Jadi itu makanya saya ndak anu Pak. Jadi itu aja berjalan. Makanya biasa ketemu maka dak kegi cermata kan sampai dia bisa gitu. Iya itu dari dulu sampai sekarang itu ndak. Kemudian maka dah kau nak salawat. Yang kedua salawat suku. Kemudian idi mani nama kamu je tuega salawat pura napa kita pandrite angka manipis iba nabita napa napa ngole ro salawatnya terima. Angka tu male salawat pabura pada rona ubace Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ia kong katau angkalasanna na pusi na dottoro edenisangi pak deto je tu ga dottoro maca pak de ga. Ia na dottoro tau mo de ga maca apa eko to malasan atau loma paresa na tani matoki kana gamu mapendi. Iya. Na tani matoki berarti dia na maca kene maca na dia na nakutana. Na tanay ki agama patdikin rumah kepadir maga memang aku tanah. Iya ya wasuaku itu dottoro maca dottoro hewangi. Apa dia agak nyarang itanay maka dagamu mapedi. Iya. Dokter hewan itu. Napa nih itu dottoro Pak Bu? De itu napa sau de. Makburami. Jadi itu mah pasawe pong Allah Ta'ala. Makanya kalau ki dokter aja tapodangi maka data pasawi lah saku aja.
tapodangi maka dami lau tulunga taburai wilasatku. Puang Allah Ta'ala papasawi. Makanya itu doktoro eko maki buai pamflet aga sana sapandu aga noki. Maka dami itu mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat, mengobati kolesterol, mengobati sarak kejepit. Dia itu nak kada menyembuhkan penyakit kanker deh. Jadi ya kalau ki makburan adena sawa aja tamacai apa maka dia mami mengobati. Kapahannya? Na pole ni makburan na nagatang matata mendre na pada sentereki. Na pana sore mangangan ni pasulile na pana bampa watang na sore makamaja 3 juta aja ta masusah buat kometom itu. Aja na ta masusah na sabak na burai ni de na pasawi. Ia mapasawi po ang Allah Ta'ala makanya tu makadakit bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa anta syafi. Tapi mesti toloki makbura nasabah ada namanya ikhtiar aja tak kena tawakal bawa nak mati deh itu minta dokter mengobati. Jadi itu dokter na suruh iburai puang Allah Ta'ala pasawi. Nah, makanya itu yang menyembuhkan. Pahamnya? Mega tuh salah paham Pak. Mega. Pada meko meki lo masa padale aja tak kena tu melo malah dale di tolomi sapa. Ya kok gagay sapa na de gaga sabaraki. Aja talalu dale. Angkala bedana. Ya kumeki tanra ya bana ro palalu manu si bapak sapa manu de baja pada tu. Ya ko pasapa manu lalang minola napa dia lari. Mama ko mimite de gagay. Mama ko rewa ni baja pasi ya tu pasapa manu ya ko palalu manu de. Namo ya bola na tenola to sapisan na nasalay. Napa ni poso. Madari lalo tapangalo bajunya na kepala tansi dia na lepang gitu palalungnya tu jadi aja talalungi dale tasapan tasapai pa itu to malalu dale dia na tenang iya na batai dia na salaiwi tapi ako pasapa dale itu nape masalah tay na tutu ni tokona pak madari to je tuang kasih tama toko ko me bani tawe apa itu tama to likajili-jili keceng-ceng makutana siaga ye pura pi masam pajat tay na de to kan li ibeli si lopo na iya tu iya makitu na de na loke ka kodale ta babu aja ta masusah kemudian angkaton na salawa ubacangi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Solawat hajat itu. Ya kotane ya rota pake maponco karena tapi agak sana istighosa mi. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Ya kong kagaga mi ilaw. Misalnya meki mapak botin na caki mitauki kona kan naik bosi kung bosi lopo tabaci aka 30 yaro napaki milodong itu selawat istighosa meki lo mendaftar pegawai mendaftar aga tabaci aka 30 napaki milodong jadi tani ya salawat pak dongan na tania iya salawat pak bukanami pura pi baca salawat 30 napaki milodong iya apa lagi As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Iya kode ta pala salawat Jibril bawan sallallahu ala Muhammad ta pala mir wasa ngede ta pala imate bawan makun rula dato ngako ya tu deta pala iya angka pateru itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka tu na pake bami sallallahu ala Muhammad tapi paringarang ipasi tumpu aja ni baca bawah ya ko makadaki sallallahu puang Allah Ta'ala tingarang ya ko makadani ala tapa hadir ni nabita makada Muhammad tingarang ni nabita. Jadi situngan na hakikinnya itu sallallahu ala Muhammad yaitu peringarangi Allah Muhammad. Ya aja ta baca bangi sallallahu alaihi wasallam. Namo dah koro maca to baca yaitu. Jadi ta baca aja tingarangi masalah ta ko ta baca puang Allah Ta'ala na si bawa nabi ta
pura pimatu ko ganna ni si sabbu ko meki malay wirit tabacay ko wan ni Sabtu si sabbu wan ni Aha si sabbu wan ni Sining si sabbu wan ni Salasa si sabbu wan ni Araba si sabbu wan ni Kamis si sabbu wan ni Juma aja jo tabacay asam paja sunnah hajja ki jo 2 rakang nappa tabaca kasi sabbu nappa ki milodong jadi cicam mi ipake milodong lalan na si minggu ibaca lemmi si sabbu wani-wani. Tapi ya kon ni Jumai malam Jumat itu masam paja sunnah hajja ki nappa ibaca si sabbu pura pi baca si sabbu nappa ki milodong. Ya kon kata mak bangun masigi na cia jaji suruh pu imang ngamalkang itu. Bola ibangun na cia lolo pembangunan na tabaca itu. Angkatan na melo ibalo na cia laku ya tu tapake. Kendaraat ta melo ibalo na cia tarala tapake itu. Namoda janda ko cia laku ya tu baca. Ko melo mo piboting. Anak darah cia laku ya tu. Iya. Itu kuncinya. Tapi aja tu si tonro boleh bawa baca makanan kamu tu matuk boleh tidak. Tetap ada silaturahmi. Iya. Yaitu ampai tomato tariolo matan ratu okui liman nama bicara yaitu ampai sitongan na perhiasan na tu makun raya mah kelicuk bumana kecuali cik dicicin na bak dia nak kelicuk bu apa sinin na non raya perhiasan ulawang oku tu aurat rante alon na kan aurat docilin na aurat makanya tak tutup kemudian gelang aurat makanya tak tutup, tapi agatannya aurat tangannya, telapak tangan dengan ini jarinya. Makanya itu cicingnya ke jari itaro ya tona tu manena. Makanya itu jari aja na sambara tapa cicing apa angkat tu maknana. Iya ko okui anak 5 berarti itu orang tidak itu bersih. Mapacing atau mapacik betongan ada gaga tahu taruh ada gaga tidak ada suaminya. Kau nak 5 na pacicing. Ya to si ko pak jelok na angkana tu tahu tarui. Itu sudah ada yang menghitbah. Demi panapura boti tapi angkana tahu tarui. Iya ko datu 5 na janda. Aja moga mapalete cicing. Itu. Jadi itu datu 5, ya coach datu 5 na teh na pacicing, makanya orang tua dulu tuh na sampai Roma kami 5 na makunda ini sing kadao janda ye. Nisangi kadao anak dara ye. Nisangi makadao kana tau taro ya anak na tau. Nisang dia nak kutana. Na sabab matandre siri teu diolo. Ya to situ kok kui jari manis taong kalakain na. Itu makanya dikatakan jari manis. Pumakoko na pacici mana jarina. Onro na to nanti malah selalu janda gaje iya nak dana gaje. Dia na manasa. Itu. Pada mia tu baju agasan baju toko. Namanya tu baju toko bu. Iya ko macala berarti tau matoa. Iya ko maridi berarti anak darah. Iya ko ungu berarti janda. Menesang. Inapi te mak dupa tamu ni sekadau janda ye, anak darah ye, tau matoi ye, betul kan tau kalakai na ye. Yo pun makoko sembarang. Iya. Itu simbol. Makanya makanya itu tau matoi diolo syarat dengan makna matandre agak sene kiasan nih. Dena lempu kong kena pau. Dena tersinggung tahu pada ku imangi melo magere mano. Bata-batai maka dah bena lupai kai pu ima mak jenne na depa nak gere. Aga na pau. Iya ko melo mak gere maka datu pura ni kamu jenne ki manu Made na kada pura ni kamu bisai. Mana kada jenne. Na sama iya ro pu ima melo mak gere paringerangi pura na ko mak jenne mu melo mak gere. Tapi kalian tersinggung. Apa makaleleng ko masak pu ima pun kada pura ko mak jenne papa ada masak dingaga. Kama kiro, yo po ko manu enonre mampasandre makadapura negan mo jenne ki manu na melo gere tu. Batongan na pura na ko majenne mo melo magere de na kada pura ni kamu bisai. Itu kiasan. Apa iya nangka tahu de na jenne na gere
Itu ayam itu biasa dia nak bau tapi makasane berlendir. Nah, iya tuh. Ya pokok caki ko mak baui ya ko masui na pasana tama na pasana tagere ni. Jadi ya na tama na pasana lo kolo langsung tagere. Ya ko na pasana masu ko nitu bakas sambalihan ni lalo dia nak bau tuh. Bembe sapi mah komano. Dia nak bau. Ya itu. Ka baca nama ponco mi bismillahi Allahu akbar. Angkat to pakai bismillahi billahi Allahu akbar. Ya itu. Dia nama mereka makun raya mak gere dia nama mereka. Wadi bu, wadi. Makarami guru tak kali siden raya ko makun raya mak gere aja pangolok ko lama rupa mak bawi matu. Pesan na guru tak kali siden ro. Iya, itu nunya. Kayak itu mak gere Pak Kang mangolok ko Baitullah. Kemudian baca bismillahi billahi Allahu akbar atau bismillahi Allahu akbar. Angkat tu mak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bismillahi Allahu akbar. Jadi dia buat dingi pakai mak gere Rahman Rahim na po Allah taala. Jadi pakai maseno po Allah taala do dipakai mak gere. Makanya makalamen itu bismillahi Allahu akbar. Iya. Jadi itu ampai engkas tu sih di surah kokorangnya dia bismillah nah. Surah Bara'ah kan dia bismillah nah. Karena itu membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Nah, tapi engkau tahu hikmana. Maka dari sini na jama-jamang yang mujamai bismillah mana kok kecuali yang kecil di jama-jamang aja mau bismillah. Aga ya kome minau. Iya, kome minau aja mau bismillah. Iya. Jadi itu kiasan. Makanya namo tu maulu makoe angka tahu tu batal lo ke patatong. Talo ibawa, au ipake nasaba inilah yang menjadi tafaul senu-senuangan. Enale agurongang maka dia tu batang muti dia tu gaga mak jeko malempu mana. Jadi ana rosipak na selangnya itu toleh mamaulu to malempu. Dia na korupsi. Ko mamaulu ipu rapi. Iya na tunang kapasan na papasangogi maka datato batak ko na sabak lempu mo basikalin na sabak getang akawali ko na sabak ada tongang musandre ri indo ambo tama pasilangang alay sipa na wae nalay mariawe na mega kegunan na law padan nari pancaji. Jadi tato batak ko na sabak lempu betungan na year on romo at tongamu iya ko pasan na guru tak kaya jadur rahman modal itu simple makadami pakai sipa asam. Kaya pakai sipa asam iya ko anak sekolah ko guru ko. Pak tanya tu pas sekolah ko dia nak guru. Nah, iya ko guru sekolah ko apa guru ko. Iya. Pakai sipa iya ko ima ko aja mau selarak ponco. Iya anti lilawar ko pesi pulung. Iya ko ima ko ya ko ustaz ko aja minut tetong. Pakai sipa iya asam. Iya ko tahu matoko asipa tahu matoko iya ko anak-anak ko masih pak anak-anak betul pak ko pas ke sipa iya aja nih angkat toko baru tidak ditokohkan sifatnya iya namanya gama koko iya ko polisi pengamanan ko aja tuh sini ko miya mangkang iya itu begitu jadi itu maknanya kemudian itu garek batal lokai nah birang itu poloy ko mata anak ibu anak daripada mak jeko. Jika amanahmu sangat berat, taruh kopolo kokomu ko decing. Itu maknanya. Awak makna itu guru tepak sunasi baco almarhum, ia tu kong kaaju malempu masih jadi tebang. Iya. Jadi nang kaaju kola emang kalempu masih jadi tebang tu pak mega gunana. Tapi ia ko majik koi matang nggak ti tebang. Nah, tapi ya kita bang itu tamanya ko jual nasumi. Jadi makanya nak keren ke pejabat monrometa. Kalau dia nukan. Tapi sebenarnya kalau saya maknanya Pak Bu usahakan ya gangkuliang ngiro Pak jihad na tu teh. Iya miti tanayangi matu. Nanya tu Pak anggota dewan. Tanya ti tanayangi tentak balu-balu. Nah dia nak balu. Iya di Pak balu ya ti tanayangi matu. Maka timbanganmu. Dia itu kena kurang. Nanya kok kurangi Pak balu werak si batu werak bawa kurang kok tu timbangannya dia na gana musappa mati itu tom melingi itu
Oko sorry monri. Tabayangkan ipa. Angka tahu di palapakaroma minasili kang ngisi. Pole manre daging unta nang kaisi dagi tasilo kaisinna. Narewa lo bolana darat na tayo nolo mapasila su. Mapolo ko darat na tayo. Nakare ikan ukur. Rode na melaga. Nasapi di palapakaroma na tahu nolay darat na. Nasili kang ngisi. Napa nak biang. 500 itu tertunda tama suruga. Gara-gara sapa iya punana darat ko sorry monri. Maga pa hindi lase na tayo coba bawang. Tama pasay, coba canggore, mapamulay wiri na latu wiri na pasay deh. Nah begitu. Tolobo tinggi maparikanto banda-banda. Asila kang ukiwana jilbana. Dito ka roani makoro to. Sila ndak muja isate na te nasa mapajela dagi je mapaigi matunula dagi padahal nalamu taluto do. Itu kuncinya. Jadi ini upasangan ya tak gangkulengi aga ijama ya tumati pertanggungjawabkan. Ya kode nagan nak silitere gole aja tak ada silitere akadaki sibuku. Iya. Tamakutan kada sia gole silitere kada iya. Mitau kak jatuh kong kakurana sibuku mitu seko Iya, hati-hati. Iya kutanamane itu matu. Iya. Jabatannya agak komaya kutanamana. Angka pakai kiburu pak 2 telu mialana sakdas si kupang sondok nayero itanai 250 tahun itanai nanape si kupana bayak kutana. Nak demper si kupana bingkuna banataro. Itu kere. Itu makanya itu pakaiannya bu baju juta 40 sona 40 ini nanti dipakai diminta pertanggungjawaban kelak dari kemudian. Maka apa tu gamakun re masuk rumah je seragam. Tanya ya robawa namo panne mengarisapan ni tak 10 losi melipan ni tak 20 losi no kimana mesana hajan ipake kah de ipatama milamari. Iya. Nah pemanre lakai na panne palasti na pakai. Coba deh. Kinri panne balloy kau kala lamari. Cerek karistal lagi gimana ngukur lamari. Tu dandriolo. Kuruan tamue. Tapi ya moro cenek na panoy osi toli na pakai. Sisan na sabo ala na tilaw pasay na tempele. Padahal ang kamu ro cerek na makai balloy na kana pakai. Bu, panne tamakai ega cangkiri tamakai ega cerek karistale ulawang gang kasikue. Na baine monre mi tumale ko mate. Kenri melo lo de nak bene lakai ta ko mate tuoki lagi na melo mak baine palai ko mate. Ya ko de tamatappa rewa ni garek matu patudang-tudang. Tatanay wi kada pa kira-kira mak baine ki ko mate ka. Palinga makadami termiri ta. Iya itu jawaban. Iya. Ubasang ni, makanya aja tamaseke buah. Pami kato tumakun regang kasiku lawan na tak dosa bu minasumbangan. Iya. Dari sisa tu apa? Ya tu tahu seke dia kesengaran apa? Namo tahu seke cacatoy. Patu tahu seke nasa seke payanu pada liwat pialena. Napa ni kau tahu seke mate dia tahu teri. Sikap bimi nasa laba. Maka tu ya nang kata mate dah kelam teh dia gaga makundrula dah ya tu. Yo pokok tak kajan-janna ite nak kadoi tahu pakanjan. Iya na yano de na tama suruga mega ni tahu de na tama suruga. Itu kalimat sebenarnya bab tahu ya selamanya. Iya, makanya besaki. Aja tama seke. Apa namo tu pure lemak tahu seke de to gaga. Lalu ite kibure da baca. Ambo upa. Kat di patau biasa ya. Dia tu gaya sengambo upa oke. Kakamana tersinggung kasi. Contoh itu. Namo na baca mitesan no koki buru makana tu. Tahu pakat di ne padahal buru ni buku-buku na demo pa niya. Demo pa niya lupay. Tahu seke mo pa. Iya. Hanya bersaki. Napa nih? Bergaulah dengan semua orang. Ajak na tomelo maka na pajaba pa si bawa tahu sogi pa idega. Dito nang kau runtuk kepala dinas mat dia otomate. Iya, to nang kau runtuk. Iya. Dega apa? De
Pak Dewa mika pamadar hilau makia kalabong. Iya. Iya, denang kau runtuh Pak, denang ka. Nama ustaz. Paling macam ramai ustaz itu kau ketahu mate. Jarang itu kan ustaz lokal kalau boleh nama dia maga jarang mau Pak. Makanya bergaul dengan tetangga tahu mariawai kasih maga yang mana mau tu matuk para kaiki. Iya. Ya mau tu banggal ada gang kasiku lawan nak kemana tempelik maridio ke Pak kemana ko. Pada toko ulawang ni namu itane ke kata la buat jina so ya rola. Pak memang pitang ulawan na dega. Iya. Iya. Ni gawule ki kotoloto mateng. Kotoloto mateng ni gawule teloki burue. Ya mau tu kasih bali bola itu. Madari wasi salah gara-gara persolat bicu. Iya, dega. Nandri api bola atau bali bola to mau tu maloli su kasih mewaiki. Malasa ki ya mau tu pamago. Dega. Jadi aku pemilihan mani aja lalu tasi salah-salah. Gara-gara gambar aja tasi salah-salah. Ya aku pura nita pilih. Komen di manci anggota dewan. Kita dukung bersama. Tilodongan ya Lena. Jarang Pak anggota dewan bisa menjadi panitia maulid jarang. Iya. Bisa mengurus masjid. Ya Tom itu barakat. Aku jabatan paling 5 tahun nih Pak. Paling 5 tahun. Iya. Tapi ketika kita gunakan betul-betul untuk agama. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah sebab makadami rumah tu Nabi tak betul manci anggota dewan. Agam pigau. Mana masa jawabannya? Pura nak manci panitia maulid. Selesai. Iya, makanya ke ulama makada man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nigi tahu masjidakka na musid di dirham ya kui di si batu tallo atau si 10 rupiah masjidakka fakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari terlaksananya kayak peringatan maulid terbacanya sirah nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Yaitu tahu dena salailino kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina tu ampai ko maulu ite asumbangi aja tu si telo malah telo. Asumbangi ke belana pole Pak, pole manokori. Iya. Nih, kemudian batanguti lo kaya itu ko makbuai Pak jantun na yolo pita to. Nah pasang ni ya kung kagaga melo mo jama atim mo jolo kaikhlasan. Imon ri peselen. Aja mamoko. Aja tapong aku tanay kada siya gajiku. Ay tahu kunro ya tu. Aja mamoko. Kemudian ia tu lokai ku ilalli oli na pede ilalli ibu burak na ilalli pede mapaci tu kota. Pada saliwa si bailalang. Agama nana bicaramu pangkau kamu atekamu minasamu pada manang. Aja na liamu po kau. Ya ko kiyolo ta makadi iye. Ya ko madeki nasa iye. Ya mana mama ko. Maka tak ada janjina ni gitu tu insyaallah Pak. Wah. Gak. Mandari panriti dia pernah aja mau pas setimunan na lengin na todo. Maka wata Pak. Yan itu ampe ko no Pak. Itu kepala desa, Kapolres, Wakapolres, camat, jama-jama marat gimana gitu Pak. Nah sebab dia pajak napa je makatan ni namanya kata metolai. Iyo poko imam, jama-jama mate. Apa mate pinapa katolai. Iya dia Pak kana pegawai sara mak jama-jama mati itu. Pak mati pinapa katolai. Maka raji Pak cede pasalah. Makanya imata tilodongan ina tenang. Atina luar biasa kalau imam masjid tadi ya. Iya luar biasa. Tidak semua imam itu bisa betul-betul matarate bacaan. Tilodongan. Iya. Itu kuncinya. Ko matarate bacaan itu luar biasa. Itu memberikan hak bacaan Al-Quran. Iya. Kemudian, magi na talo igatung. Pasang itu talo simbol. Tahu dia itu gak talo makan jak libunna. Dia itu gak tahu suku dia cina Pak. Angka tahu raji loma berjama Pak. Dia gak beli bola ini masih cocok. Angka tahu tahu maka kanjak kong kana pau. Tapi dia nak ni runtuh mak berjama. Angka tahu raji ma puasa, raji ma beresal ma berjama. Makanjak lo padana rupa tahu. Tapi dia nak kena sumbang. Dia itu gak tahu suku dia gak ada. Iya. Kata rapa songko nama lo bidana tapi dia gak beli bolana ni masih cocok. Angka tahu rajin lo mak berjama tapi itu dia nak kere-kere bayi nena. Angka. Iya. Tapi dia tahu kan rumah tangga bo dia gak masalah, dia gak pastin kah. Iya. Nanti siya lebih nenga pasti. Maka dato matotar lo dia gak bulu, dia gak tupun, dia gak salo, dia gak koran, dia gak rumah tangga dia gak masalah. Kami tahu liwat tak silo si penerap pak si ulang. Tapi makan jatuh tu tau merepa emak pangewa mega bijana.
Mawija apa marepa isakina. Pa na pura si mapangewat tu seso cokdo na subuh tu paja sih sakina sih tu. Ya tu pai kong kabali bolata cede-cede mapangewasi kan mawija matu. Iya maki itu pak marepa sakina pak esanya sakina pura pi magaru na tenang. Iya na pura masih sama kertu tariolo. Ya komite makunre ya marre bate na makando ya kupure cokdo tasi poloso. Maki itu memang. Iya. Batu makunre ya makotu ya ni palece mo. Namo de da magarat ta arone ko jagomi mak bote. Laba Iya itu kuncinya. Iya. Tidak boleh dikerasi. Makunre. Kami tahu tu makunre manana to ka. Iya tu biasa po makadenang kawati capa na tu panana kami matu. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati. Pacay-cair pananakan itu. Yan ang karuanyo ko di lakay kung kawati sa nachapa na baineta sa bara nino ko gang kamate. Tatta kita talu kiloro. Makada yoker ka iya ko iwati pasope yoker. Diyan. Iya. Tapi ang kakalabihan na to, yan ang kamakunay ng kawati sa nachapa na sana akai ketua. Ketua BKMT, Majelis Taklim, Lurah, pasti hebat itu. Yan ang kamakunay ng kawati sa nachapa na naparenta ron itu. Iya. Itu Megawati. Itu Patmawati, wakil gubernur. Itu iya. Itu kuncinya. Tapi mako tu cai kalah. Pokoknya komandan nak kumega pibicaran. Iya, maki itu kewati. Jadi di angkai wati aja nama raja sakdat na sakdan na lakaita. Na sabangka tulasa ko maraja sakdan na ronele. Aga. Nah kan dapat diwatas si tembus lekan. Itu biasa jadi liper, biasa jadi diginjal, biasa biasa apa. Itu ko yase isakdan na lakaina. Itu ampai dia nawat di maraja sakdata kecuali mataru lakaita. Beta rima di dani. Pangkat tu roane makatonga ano na nasa. Iya tu lakai kunru memang itu. Iya. Aja sibat tu ya tu. Esang kaya makune ko makaleta doon ustaz we madari mo pa diwataku sibat tu kado dua. Mat bicara lakai ta tapuloy. Dia pernah tu bicara na tapatapolo. Pak kami tu roane ko manana macane-cane de sakrakin rimelo. Nah ya tu makune ta kesimpulan na oke melawe. Iya itu jadi kuncinya. Pasang aja nama tanda sadana lakaita. Itu kuncinya. Insyaallah. Dena karena itu masalah pilalon. Itu aja. Ye kong kue toba ni. Rewa ni matu mak jama tak dompongi kak bapak. Pa itu makun rea kedua itu nangakui dosana. Ya miku Idul Fitri si Idul Adha. Ya na pura ya tu dena mengaku. Ya na pura malep pak dampo sini na salaku ya. Ya ko bajai paja nih itu. Ya. Ini penting. Si janda si tengah macara. Kemudian telur itu kan 3. Olina, salakanna, ulaunna, yaitu tahu makoto, pangkaukanna, bicaranna, atekanna. Makanya angkat tu talo pak repak isaliwat tapi makanya isana. Angkat tahu makoto aku itu modelit na dia juga modelit na kuitai tapi ya kong kana pawe kanja paga. Dia tahu na solanya tin. Angkat tu pak talo makanya ulina tapi sigaru laun nasi basalakanna, talo amporosan. Angkat tahu makoto rapa songkok na maloy bida na kwiri tay ustaz tapi kung kanapa wae mapat di do Chile na taro tahu amporo ya tuh itu kuncinya itu maknana napanya itu talo ya kung katalo iti tati garit lak ko manu narangi manu ya ko menarangi manu nak babbo de nan caji manu tu tatai man caji iti tapi ya ko mak babboy matu na curi tu manu Aga maknana, iya ko angka anakmu makalai masalah salih pergaulan aja kok boleh monro, ti ilok kok kiai pesantren. Biarkan pesantrennya mendidik, nah curi itu akhlak na kiai. Nah itu maknana. Ya kong kana tak komeloki pada cengi, tapi sekolah gamai, pade, nade gamilau dong ngi manrase. Pelai ko mate makoko nade gamilau dong ini tahu manrasa lada. Pak agami renung.
Maka lalaki ku, pajay. Maka na bayi ku, pajay. Teri mo tu katalungas sugang katalungas itu 5 tahun repaja ni teri. Naku mati ni kasi paano Teri mo tu, nagan na patapulo so na makibuan ni status. Tidak terasa. Tidak terasa gari ini. Sudah 40 hari yang lalu. Semoga tenang di alam kuburnya. Tapang kaduda makomeng sabar say. Anyo. Tani. Iya. Aja pasangnya. Iya, tapas sadia nga ibaw ko ngaleta. Inadega ka bukod taman rasa ki. Iya. Aja ni pasilapo warang perangnya dega gay paki. Asa bayam tiap punay, ya kumate kinala tawe dega. Itu kuncinya. Apalagi di tau manangnya, dito ka tau manang ako. Pak mega to tau manang makasekke. Iya na to tau bangkar ro akadua, bangkar ro tonyo kolino, bangkar ro tonyo ko Sorimondo. Iya. Itu kuncinya. Aja lalu tamaseke. Ya lalu. Itu kuncinya. Pokoknya sidak kaki. Kemudian de tu gaga tahu Pak Mas sidak kasiasi de gaga. Tata ilomo ya mataru. Na puang Allah Taala matoro dale. Iya. Natoro kang ya mau tu tahu maseke itu 5 pedi. Ya tu sampai makanya kong kalasa de nule runtu doktor lasa tahu seke ya tu. Makanya kong kagaga inasu man nasu bale kita bang bali bolata, man nasu bepa kita bang bali bolata. Maku itu nama bela lah sah. Apa malunra atau gagayan re ko tahu pa bawang. Apa puran ini lo doang malaika. Ya nanti ya sama baraka. Iya nama kada. Magi ko yanu masanggara. Pocilo kami na namoboka na pura to nak betay bale na yero na pake masa. Maji nama kakanjayan re. Maji ko ya masanggara nama paimi. Makome mapade pa na pura ni lo doang malaika. Ya ko pura ni antara ka to ni lo doang malaika. Ya nanti nama lunra andre. Andre ko tahu pa bawang karena sudah didoakan. Ini ria semak baraka. Yan itulah kana bita ko si Lele tahu itu mabela lah saya. Yan ampay mega lasa mako kapa ang kanang gulukaso ko bolana. Sa tama tayo di ka gulukas na malibali talo na nasumanang na panabawa bali bolaan mako ka malibali talo 2 tama gulukas cidi na nasu macalak matan na bali di na pasu padahal kay bali bolaan man reladam. Mak bepay mako to. Patama gulkasin nasa makanya yan reko macakke di kana lingi bali bolana. Makanya ko meki mitay pa datun na taw seke nang kamakunray 2 gulukaso ko bolana datun na taw seke ya. Dito gago ko buwe. Ang aku memen nih. Ini kuncinya. Kemudian yang terakhir saya juga wasiatkan ajak tasir salah-salah. Iya. Dia itu agak mensombongkan Pak, agak mensombongkan. Untuk kita tidak sombong, satu kunci yang dipakai, saya bukan siapa-siapa. Ya komakadani, saya bukan siapa-siapa, pasti dia tersombong. Ya mi komak deke manang iya jebat aku ya anu mako apa nak ya anu ka sombong itu. Iya. Yo pokok makada saya bukan siapa-siapa, tidak. Dia tulis sombong itu. Pak makada dia gagal. Nah kaje mi sombongkan na tai mana mi poleyase. Ukuluin katay na katombe tay ulo no yo ko tay mata belle tama ko tay do chili loki tay inga loko tay isi no iloko tay kalepa lari lomo ko tay kanuku no itay posi no iyawa tay meman ni mataru layawa tay to na tay WC mi atu berjalan aja na to sambol ada dito gaga pa maka da kecantika de gaga iya makun ray pada memo tu bunga-bunga nadapi 15 tahun kuncup, nadapi 20 tahun makan, 25 tahun mamula ni makal. Kecantikannya makan kecuali wanita plastik. Agak sana sa skincare. Aja na Pak, bos na lagi sa skincare salingkul lakay na. Wala. Dia mo. Iya komeki menyama lakay tapakanja kibanila yanan na service na tapakanja. De nakakita-kita. De nakakita-kita Pak. Natalum itu wanita idaman, anggun di ruang tamu, gasit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Amangnya tuh. Anggun di ruang tamu, tuli pakai jaki pakai tak. Aja nang kemakun itu lidas termina pakai. Talumpulan dia matona pakai mak baja balik, matona pakai mas susu bolo, matona pakai mas susu pusa, matona pakai mas sesa, matona pakai mas bisa pernah, matona pakai mapel, yang matona pakai sudah pelakai lah. Lega mak bau perlu balik, mak bau sabu, mak bau minyak.
Na de pa na beresalan na lobe lakay na. Iya, ite kare. Kaya gila yor baju baloy makay soli. May pilobotingin na pa na pake. Namuan nina na palite to layasa. May lobotingin. Iya, koki bola na di kamu dele. Nasa menyami pakai baju stas macake. Peko tanah macake. Na lima ni sabo na papatapan. Enggak. Iya, jadi kanjaki buah. Iya. Itu anggun di ruang tamu. Ketika gasit di dapur. Deno ni cangkiri na najaji way pelana kong katamu. Nang katoto makun rey kiru ni bagina laki na demo panapahat. Engka ditamu na tuli makala kay. Tuli mon ra minasa. Akun rey pakunrun. Kemudian seksi di kasur. Ajak nama bukula dak leko tomelo si dapel laki de. Pakai seseksi mungkin. Aja mipit tamu kawan. Pakai di legina, pakai di jikin, pakai saudara, pakai. Napa manang itu na buku ali? Pahangnya? Na pero laki te kololo iliman na jalalo tabampai akap pajabani makarakin rimelolo. Iya. Maka ako teka makunre ko matakko na sa maka bisa matakiki maga. Wah, aja. Iya. Neto rone bu kominre sahwatnya error tu otakna. Iya. Ya nendre sahwat na tu demeto na normal. Mau dari itu tanya ini kilo kantor. Masalah dia tuh. Iya. Itu kuncinya. Upasa memang ibu iya. Tabakan jaki layananna. Makanya tuh makun raya itu kuncinya untuk mendapatkan pahala besar. Kemudian upasa toki. Tapi kami ke keadaan aku kobo. Angkat tuh papasan Nabi Takku Khadijah. Makanya Khadijah itu tidak pernah dipoligami. Agak. Ya ko subuh jumai. Akibuaran wapala laketa aduk mengikuti arah tawab baca inna ansalnahu pajapi macan newae na pataka ya rupap garuna tetesan terakhir bacakan surah Al-Kautsar dengan satu napas aja tapasawi na patawarrung talengi laketa minum sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar degaga makun arwani mulle mak bainewe ku yaitu namal ka denen apalah nih bu apalah nih subuh Jumat diaduk mengikuti arah tawaf berlawanan aja jam tapi nasalnahu baca napa paja pi macenne ya roe ko puregaro supaya de to na pangemosi ngerone paja pi macenne napa yakka ni baca surah Al-Kautsar di sesan terakhir ya rupa capurangnya we miti ero baca ni Al-Kautsar tapi satu napas napa ditiup kemudian dikasih suami dia minum. Mesti angka yinu sesan na namo sitak gomi bacakan surah Al-Kautsar dia tidak bisa menikah itu. Makanya di arwane komeki salama tacapuri ko pita ko subuh Jumat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.